S nama je danas, ili sa mnom je danas, Samir Barać, zlatni olimpijac, zlatni sa svjetskog prvenstva, zlatni sa europskog prvenstva, klupski prvak Europe, je vlasnik brojnih drugih titula u waterpolu, jedan od najuspješnijih sportaša u Hrvatskoj. Samire, dobrodošao u ovu moju emisiju. Hvala ti na dolasku. Hvala na pozivu. Dobro. Mi smo već krenuli polako pričati. Tema, nekakva općenita tema ove emisije je uspjeh. Ti mi o tome sigurno puno možeš reći. Možda da krenemo od toga što je za tebe uspjeh? Odlično pitanje. Ne znam, nekako kad čovjeka definira sport u nekom njegovom smjeru, govorimo o nekoj mojoj bivšoj ex-karijeri, mi smo gledali uspjeh samo kroz ona najveća sportska dostignuća. To je normalno kod sportaša. Ali uz to razvoj sportske ličnosti razvija se i ta jedna ličnost koju mi u trenutku treninga, natjecanja i svega baš ne pazimo na njega. To je zapravo kako ostati normalan i kako ostati neki čovjek. Po tim uspjehom što me pitate, najvažnije je da zapravo osjećate neko samopouzdanje u bilo čemu ono što radite. To je jako bitno. I da ne pretpostavljate, nego da znate što činite. To bi bilo, jer onaj koji pretpostavlja vjerojatno i nije siguran. Tako da, gledajući kroz sport i kroz sportske uspjehe, to je vrlo težak način i dostignuće. Onda se broji samo zlato ili samo prvo mjesto. Kako uspjeti, dakle. To je vrlo jedan vrh te piramide, bi rekli to prvo mjesto ima ogromnu žrtvu. Ne govorim žrtvu samo za vid treninga, slobodnog vremena. Tu pate svi zapravo oko vas kojima goste blizu. Na primjer, sjećam se, jedan moj prijatelj iz osnovne škole mi je jednom rekao, pa kao šta ti briga, tebi je odličan uspjeh to što si kroz sport vidio puno zemalja, puno proputovao si sve, da, ali iza toga se krije. Ne pita on mene koliko sam ja treninga za sve to. I sve ostalo što ide u stavu. Da. Kad se počne učiti taj dio da nije samo prvo mjesto i zlato uspjeh, nego je kompleksnije. Kada to dolazi? Je to u nekim godinama? Je to nakon što se ostvari sve to pa opet nije dovoljno? Kako to ide? Pa ja mislim da neka dječja adolescentnost kad počne s tih nekih 14-15 godina, kad vi zapravo želite, imate motiv nešto napraviti od sebe. Pardon, rekli smo da smo na ti. Da, kad počne ta adolescentnost dječja, kad postaneš svjestan zapravo da znaš što činiš, jer mislim da do 14-15 godine je vrlo teško. Mislim, svaka čast surama koji su puno zreli od nas, počinje ta svjesnost zapravo trenutka i svjesnost zapravo ono što ti želiš i zapravo si svjestan želje koju ti, u stvari ono što ti se vraća nazad kroz ono što radiš. A to je vrlo teško za shvatiti, jer zapravo tu nastaje, kako ti se vraća nešto što radiš, tu nastaje jedna nevjerovatna povezanost i zapravo nastaje jedna velika ljubav, jedna velika tradicija da ti ovisiš o tome što radiš. Aha. Spomenuo si da je tu jako bitno to samopouzdanje, da to što radiš ima nekog smisla, da znaš što radiš i tako. Je li to samopouzdanje nešto što dođe s nečime, je li to nekakva onako, nešto s čim rasteš? Kako dođemo do toga? Pa ja sam... Jer kako si ti došao do toga? Jer zapravo ovdje je bitna individualna priča. Ja sam puno puta razmišljao kako uopće dođe uspjeh. Kako uopće dođe da je čovjek čvrst, jak, da... Super, kako? Kako, na koji način? Šta se dešava? Sport je jedna divna stvar u kojoj vi možete zapravo iskusiti svoje granice i mentalne i fizičke, gdje je taj kraj, koliko ja mogu, koliko ja želim, koliko ja hoću zapravo. I tu dolazi do jedne nevjerovatne povezanosti, to sam već spomenuo, da kad vi upoznate svoje tijelo, što više ga upoznajete i ako kažem, puno je čimbenika koji se vežu uz vaš uspjeh i nisu svi, uspjesi su različiti. Jer ja smatram da nije uspjeh samo prvo mjesto, to je definitivno. Ima uspjeha koji
koji su daleko važniji. Ali hoću reći, kad vi shvatite zapravo sve te čimbenike koji vas okružuju i da oni utječu na vaš rast, razvoj, samopouzdanje, ovo što sam rekao, vi dođete do jednog trenutka zapravo da stojite na zemlji čvrsto i da je taj se cilj izoštrava. On je vama na početku jako daleko. Međutim, što to vrijeme ide dalje, vi ste sve sigurni u to što radite. Aha. Što je to s nekog aspekta mentalnog sklopa važnije od prvog mjesta? Motivacija je čudo. Motivacija je čudo. Zašto sam rekao motivacija? Zato što prvo mjesto je stvar velike motivacije. Naprimjer, kad pitate bilo kojeg sportaša kad uđe u finale, oni će vam sve reći to je ovisnost sreći, to je stvar trenutka, to je istina. Nitko vam neće reći odlučit će motiv, jel tako? Zašto? Dobro. Zato što su svi motivirali nevjerojatno da uzmu prvo mjesto. Znači stvar je, ajmo reći u tom trenutku malo sreće, malo one koje će imati bolju večer. Međutim, sama motiviranost, odlično je pitanje bilo tvoje da kako postaješ svjestan. Svjestan postaješ zapravo kad ti motiv pređe u naviku. Ajde mi objasnite. Sad ovako. Dobra je fora. Znači, ja sam imao jednu, često me pitaju mlađi, čak i moji ovi igrači što ih treniram i puno u ovih dosta emisija. Čak smo imali jednu emisiju gdje sam bio jedan gost u Londonu i pitali su me zapravo što je motiv i kako on nastaje i iz kojeg razloga se ljudi motiviraju. Znači, motiv u bilo čemu ono što radite ne proizlazi iz trenutka. On prolazi sigurno jednog dubokog razmišljanja zapravo šta vi želite. I kad postaneš svjestan, ono što smo se vraćamo se na onu 15-godišnju dob, kad postaneš svjestan treninga okolo tebe što se dešava, zapravo ti od sebe tražiš više. Je li to trenutak kad postaneš svjestan da možeš nešto, Tako je. da si dobar? Tako je, slažem se. To je usko povezano, ja bih rekao. Da ti zapravo osjećaš svoju kvalitetu i snagu i normalno da to pokazuju nebrojeni put ponavljanja, treninga, pohvala, podrške suigrača, igrača, trenera, suprotne momčadi itd. Ali ono što je bitno da vi imate jedan unutarnji motiv koji je kod svakoga možda drugačiji. Ja sam kao mlad igrač, to sam jednom spomenuo ovako u društvu, pa smo malo svi čudno gledali. Mislili su da sam i čak i lud. Ja sam imao, dok sam trenirao, uvijek sam imao, bez obzira, kod nas su uvijek tribine prazne. Ne zato što je to, vi na nogometnom terenu možete vidjeti, ljudi dolaze pa gledaju, zanimljivo mi je. Vaterpolo je toliko dosadan sport, posebno na treningu, da to nakon 2 puta ne možete više gledati. Znači, to su strašno velik broj ponavljanja pokreta, kilometri plivanja i tako dalje. I zapravo vi trener ste na bazenu. Znači igrač i trener. Ono što je mene ispunjavalo je to da ja sam imao nekog nevidljivog gledaoca koji mi uvijek sjedi na tribinama. Ja sam ga vidio, a i on je mene nažalost vidio. I imao sam osjećaj da mu se moram dokazati sa svakim tim treningom. On me je pratio kroz cijelu moju karijeru. Čak i nakon svih uspjeha. Nakon svih uspjeha, čak i u onom jednom trenutku kad smo došli u London, kad je bila zlatna medalja, došli smo na trening kad je bio prazan bazen. Čak i tamo sam ga vidio. Znači, ja mislim da je to jedna svijest, zapravo, ja bih rekao, čak nisam ni znao obrazložiti to, ali mislim da to je jedna ogromna želja za dokazivanjem. A to je, mislim da je to zapravo dobar motiv. Postoji sad taj čovjek van bazena? Taj koji gleda? Ja ne znam da li bih ja volio sad na mjesto njega sjest da ja sad ovu drugu djecu gledam koja dolaze. Ali bih volio da oni to vidi kao što sam ja vidio. Da, ali da li u tom životu sad postoji u daljnjim postignućima, jer nakon bazena ne miruješ? Ne. Zapravo ne. Shvatio sam da nakon svoje sportske karijere ja sam se stavio u neki, ajmo reći, poslovni plan. Razmišljao sam puno prije kraja sportske karijere što želim. I zapravo završetkom svoje karijere taj, ajmo reći, dio je nestao. Međutim, i to je dobro. Smatram da je to dobro zato što je ovaj poslovni krug koji vlada u gospodarstvu, u bilo čemu, u poslu,
je vrlo grub. I on nije, znači u sportu je vladaju dosta, ajmo reći, partnerski odnosi dosta korektni, sve je korektno. Vi morate nekoga pobijediti ili ćete izgubiti da biste nešto dobili. A to u ovom poslovnom krugu nije tako. Ima puno ispod vode udaraca u poslovnom krugu. Jako puno, da. Da se vratimo onda na ono malo prije, onda velika razlika između srebra i zlata. Ogromna. U čemu? Znači... Nekad je to jedan gol, milisekunda. Pričao si malo prije o sreći. Ja nekako učim svoje klijente da pusti sreću. Ajmo mi vidjeti šta mi možemo napraviti da budeš bolji. Zanima me da li to ta razlika od 1 sekunde, od gola, jednog gola ili tako nešto, je to sreća ili je s razlogom neko zlatno? Sve ima svoj razlog. To je definitivno. Znači, iskreno ću vam reći da kad je čovjek pun samopouzdanja i kad nešto želi, on sreću ostavlja po strani. Ni ne razmišlja o njoj. Nitko ne dođe u onaj ko nešto osvoji, nikad ne kaže valjda ću imati sreće danas. To vam je vrlo rijetko. Samo prije tih važnih okršaja, i tu je ta razlika između zlata i srebra, gdje zapravo kad netko dođe i kaže idem dati sve od sebe, nemam što izgubiti. Kako nemaš što izgubiti? Pa možeš izgubiti zlato. Znači moraš, mislim, ja sad malo filozofiram, ali stvarno se mora ući na način da ne razmišljaš o zlatu, ali da razmišljaš o pobjedi. To je velika razlika. Čim se pojavi malo crv sumnje, on će vas koštati. Kažem, to govorim, to su vanjski čimbenici koji utječu na to, stvarno. Posebno u našem sportu, vaterpolu, gdje jedna odluka suca, jedna odluka, tako, dosta može toga poremetiti, posebno u tom emocionalnom dijelu. Ali, kažem, sačuvat emocionalni dio za najvažnije trenutke je velika stvar. Tu se stvara jedna velika količina rezervi, zapravo koju vi štedite. I zapravo taj emocionalni dio puno pomaže kad ostanete bez snage u fizičkom dijelu. Da, i sad kad bi, budući da svako od ljudi koji će ovo gledati, svako od nas u životu ima neke svoje utakmice za neko zlato. To mogu biti privatno, poslovno, sportski i bilo kako. Kako si se ti spremao za tu ključnu utakmicu? Kako ne izgoriti? Kako sačuvati tu rezervu? Kako znati da si izvukao sve? Kako se spremiti za tu glavnu utakmicu? Pa vrlo jednostavno. Znači, svi mi na neki način radimo nešto da bi postigli neki vrhunac. Znači, svaki put kad dođete u trenutak kad treba nešto odlučivati, odnosno kad dođete u takve trenutke, samo se sjetite cijelog onoga puta, cijelog razvoja puta, od početka do kraja šta ste vi prošli zapravo i da je to taj trenutak u kojeg vi sve to trebate naplatiti. Nije uvijek tako i ne dođe taj trenutak, ne dođe taj zapravo naplata uvijek na red. Međutim, smatram da osobnošću, posebno u ekipnom sportu i nametanjem karaktera, odnosno svojih kvaliteta koje ste stekli i s tim samopouznanjem koje imate i normalno jednom, ja bih rekao, pozitivnom emocionalnom inteligencijom, da krenete u osvajanje tog vrha. Ali onda je preduvjet da se ima na što osvrnuti, da čovjek nema sam prema sebi figu u džepu, nego je odradio sve kako treba. Tako je. A to vam je omogućio onaj put što sam rekao od prije, koji ste vi prolazili. Uzmimo primjer jednog, ne moramo uzeti sport u pitanje. Uzmemo ispit jednog studenta ili učenika koji je prošao učenje od 10 dana i on kad dođe pred ispit puno je sigurniji u svoje učeničke odnosno znanje. Može se osvrnuti na to. Tako, može se osvrnuti i zna koliko je vremena i žrtve uložio da bi došao do tog nekog odgovora u cijelom tom ispitu. Međutim, kad vi dođete poluspreman, pa malo vas crv sumnje uprovode. Pa osvrneš na svoj rad nazad. Jasno, pa onda imali ste ispit prije koji vas je emocionalno totalno stepe i pokažete nisam ja spreman za ovo. Mislim da tu padaju. Da. Ista priča s onim dečkom od 15 godina koji vidi da može i onda krene raditi. I ima tog na tribini koji ga podsjeća, figurativno. Ima li onih koji vide da mogu i onda izgube put? Sad ja mogu pa naprave, ne znam, manji trud, ulože manje nego prije.
Nažalost, da. Ja sam onako... Ih bilo puno u tvojoj karijeri koji su odrastali recimo s tobom, mogli su puno, a jednostavno samo je bila stvar u mindsetu, u tom mentalnom sklopu. Bilo ih jako puno, zapravo šta se događa? Ja gledam onako, znači mogu pogledati dosta realno sa strane šta se dogodi i šta se dogodi u glavama, ajmo reći. Mi smo puno to analizirali, sad imam priliku kao trener analizirati što se dešava u toj nekoj dobi i tako dalje, ma čak i nije ni bitna dob. Zapravo sport je borba protiv vanjskih čimbenika da vi ostanete unutra, u jednom krugu i da svi ti okolni izvan tog kruga, da svi ti čimbenici vanjski da vas ne dotaknu. Dobiju da manje vas, pažnje. Da. Tako, i da vas jednostavno ne krivo ne usmjere. Znači, normalno da je povezano i sa ljudskim razvojem, i sa emocionalnim razvojem, i sa fizičkim razvojem. Sve to ima nekog smisla i sve to ima nekih utjecaja. Međutim, taj neki unutarnji motiv koji vi imate ili ga nemate, koji možete dobiti i stvoriti, ovo što ste vi rekli, što si rekao je super stvar da se ne mora neko dobiti motiv, ali može neko postati svjestan svoje kvalitete koliko je nadmoćan i stalno želi iskušavati sebe koliko ide dalje. Međutim, previše je, na primjer u bivšoj državi je bilo jako velika konkurencija u sportu. Mm-hmm. Bilo nas je jako puno u jednoj kategoriji. I vladala je tako jedna pozitivna konkurencija da ste se vi, svaki trening je bio, vi ste se morali dokazati. Bilo je stalno dokazivanje. A čak nije ni bilo dokazivanje prema treneru ili prema sportu. Nego bilo samo dokazivanje... Međusobno rivalstvo. Tako, nećeš me pobijediti. Tako, nećeš me dobiti. Pa čak ni na karte na krešeti i brišku. I nećeš me dobiti. Ne dam ti da me dobiješ i tu se stvaraju taj jedan pozitivni inat kojeg zapravo kasnije se koristi. I ako prestanete u sportu, i ako niste više u sportu, zapravo... Te pomaže to danas, nakon sporta? Jako puno. Jako puno. Zapravo... A može to biti uteg? Da li si ikad došao u situaciju da ti je kompetitivnost i ta ideja da će se dokazati, da si pretjerao i da sam sebi rekao kamo sam se dopetio? Može vam biti uteg ako pretjerate u pripremi za to. U ovom slučaju mislim na treninge. Mm-hmm. I puno puta meni i mojim kolegama nam se dogodilo da smo se pretrenirali za jedan cilj. I sve je palo u vodu. To govorim i za... Vi kad nešto previše jako želite, može se desiti čak i neuspjeh. Ovo baš to govoriš da može biti uteg, da. Može biti veliki uteg. Dobre. Znači, teško je naći neku sredinu da vi... Znanje je ogromne širine, mislim, i nepregledno je. Ali mislim da se ne ode u neku krajnost, treba pripaziti i raditi na sebi, da se vratiš na put ka cilju. Vjerojatno je lakše s godinama, s iskustvom, kalibrirati tu idealnu situaciju. To je sad jedna druga priča fenomenalna, da ja ne mogu govoriti o iskustvu, nisam mogao govoriti o iskustvu kad sam imao 15 godina. Mm-hmm. Međutim, kako su godine tekle, kako se nagomilavao taj jedan dugačko vrijeme igranja, onda sam sa 35 mogao nešto i reći nekome. Do tad sam šutio jer nisam mogao reći sve, ali sa 35, sa 36 godina u sportskoj karijeri zapravo dođete u fazu kad vi možete nešto reći mlađem igraču. Zapravo iskustvo je skup vremena koje vi koristite i skup znanja. Ne može se kupiti u pekari, mora se zaraditi. To morate zaraditi. Da. Samire, da ne postavljam samo ja pitanja, ti si pripremio neka pitanja za mene, ali ja sam pripremio, odnosno pozvao neke ljude koje znamo zajedno da tebi postavi neka pitanja. Pa ćemo sada dobiti neke ljude da vidimo što ti kažeš na to što oni imaju pitati. U redu? Samire, za tebe imam dva pitanja. Prvo pitanje je pitanje koje je sigurno interesantnije za naše mlade igrače. Kako ti je prvi put bilo igrati van granice Hrvatske? Koje su prednosti, a koje su mane? A drugo pitanje je pitanje koje više interesira mene. Ti kao vrhunski sportaš i sada kao predsjednik vaterpolo kluba Primorje, šta je bilo za tebe stresnije? Veliki pozdrav iz Hanovera, Samiru i Petru. U redu. Evo, to je Petar Muslim. Kako je bilo prvi put igrati u inozemstvu? Što je plus, što je minus?
I kad ti se to dogodilo, s koliko godina? Da, ja sam 2000. godine sa 27 godina sam izašao, znači, izvan teritorija Hrvatske. Do tad sam igrao u vaterpolo klubu Primorje, Mladosti i Pošku, odnosno Splitskoj banci, odnosno Slobodnoj Dalmaciji, jer je u 3 godine promijenila 3 naziva. Pa iskreno ću reći, i nažalost došao sam u situaciju sa mnogim mladim ljudima koji su već izašli van, ali nisu bili sa sportom povezani. Znači, otišli su za boljim životom izvan granice Hrvatske. Jedan jedini osjećaj, to je strah. Ali ne strah od onog što vi radite, nego vas je strah od onog što vas čeka tamo. Jer zapravo ulazite u jednu okolinu koja nije vam poznata. Drugačije su navike. Jezik da ne govorim. Ja sam došao u Italiju, nisam znao progovoriti ni beknut, nisam znao Italiju. Ništa nisam znao. Međutim, šta se dogodilo? Zbog moje pozicije koju sam igrao, znači ja sam bio i pucač i organizator igre, morao sam se što brže... Morali su svi naučiti hrvatski. Doslovno tako, da. Bez obzira što nas je bilo tamo sa prostora bivše naše države, znači, bilo mi je teško surađivati na početku. I prvi 4 mjeseca mi je bilo strašno teško, moram priznati. Ali kažem, taj prvi dojam je jako imate osjećaj da radite jedan veliki, ogroman korak, kao da želite preskočiti na veliku baru ili lokvu, ali ste sigurni da nećete ugaziti na suho. Tako ste imali osjećaj. Međutim, to vrijeme koje je prolazilo smanjuje tu razinu vode i zapravo kvalitete ljudske, sportske, diplomacija, komunikacija, zapravo cilj koji vi pokazujete ostalima zašto ste došli, zapravo smanjuje strah i iz tog straha nastaje jedno veliko, ogromno zadovoljstvo. Ja moram priznat i kažem svim mladim ljudima koji žele izaći van i koji žele probati i tako dalje, nažalost, da je strah normalna stvar. Strah je samo motiv koji vas tjera da prevaziđete to i da budete bolji. Da, nažalost, puno ljudi misli da bi taj neki prijelaz bilo u život u inozemstvu, na neki drugi posao, u neki novi izazov, da bi trebao biti normalniji, laganiji i tako, ali dakle, normalno se bojati, tako? Normalno se bojati, međutim, samo je pitanje kolika doza straha je čuči u vama. Kako si se nosio s tim strahom? Gdje si ga usmjerio? U znanje. Znači, samo uči talijanski jezik. Mi sportaši smo dosta ljeni ljudi, što se tiče, sigurno. Ali nismo ljeni zato što mi to tako želimo, nego zato što nas obaveze treninga sputavaju. Mi smo imali ja sam trenirao od 15. do 41. godine života 2 puta dnevno. Znači, trening, ručak, odmor, trening, teretana, i tako stalno. I onda pripreme reprezentativne po ljeti i tako dalje. Hoću vam reći da vi nemate puno vremena za neke ekstra aktivnosti koje će uzeti još energije. Tako. Može se naći, dapače, i super je ko može, međutim, vi ste toliko fokusirani da budete dobri u onome što najbolje radite u tom trenutku, a to je taj sport, da zapravo nemate toliko vremena. I što sam htio reći? Onda jednostavno ne možeš se fokusirati i nemaš širinu da vidiš gdje si, šta si. Međutim, meni je Italija strahovito pomogla što se tiče u otvaranju svih tih vidika, ajmo reći. Moram priznati, stvarno iz svog kuta osobnog, da naučiti jedan strani jezik, da je to nevjerovatna otvaranje vrata svoje širine i svojeg znanja. A vjerujem da je to jedna velika osobna pobjeda kad se suočiš s takvim strahom, kad pobjediš takav strah, kad se udomačiš negdje i kad zapravo ostaviš velik trag, da je onda upravo nastavak one serije koja je počela s 15 godina. Tako. Mislim da kad govorimo o uspjesima sportskima, pored sportskih uspjeha smatram da je ovo što sam sad rekao, da učim jednog stranog jezika, i moje obrazovanje da je to u razini. Znači, suočavanje sa strahovima, izazovima i pobjeda u njima, bilo u sportu ili negdje, to je ključ. Ključ i nevjerovatno, ništa vam ne može platiti, ni jedan novac, ni ništa vam ne može platiti to zadovoljstvo koje vi osjetite kad doživite to zapravo. A kako se suočiti s tim strahom? Kako recimo neki savjet
bilo za studenta, za odraslu osobu, za dijete, koji će se suočiti sa tim strahom i čini se velik kao ta bara koju ne može preskočiti, možda i nema izgrađene resurse, koji je neki onako tip za... Ma samo se okrenuti znanju. Znanje vam pomaže da se oslobodite straha. To vam je, mislim, to je neka moje razmišljanje. Zašto? Vi ako dođete u sredinu kad nešto ne znate, vi kad pokušate doći do informacije, naučiti nešto, sve vam to smanjuje taj obim straha, zapravo i obim... Povećava se kompetencija i lakše. Tako je. Zapravo vi smatrate da ste čudni u cijeloj toj situaciji. Međutim, to što ste vi čudni, što govorite drugim jezikom, ne znači da ne mora to biti drugačije. I neko, i čak i ponašanje, nisu mentaliteti svi isti. Na primjer, znam jednu situaciju u Italiji, vam je super popularno popit kavu na brzinu. Oni tako piju kavu za šankom. Ako mi sjednemo, ovaj naš mentalitet, sjednemo pa pijemo kavu po 3 sata. A šta se dogodi? Mi smo nakon godinu dana, svi su s nama pili kavu. Niko više nije pio kavu na brzinu. Mislim, hoću reći da sve je to stvar neke diplomacije. Mislim, treba lagati sebe u situaciju u kojoj jesi i onda to smanjuje taj neki strah i ne treba se bojati ljudi, ne treba se bojati, bez obzira na mentalitet. Da. Drugo pitanje je bilo vezano uz sportske izazove i sad izazove funkcionerske. Bio si predsjednik Riječkog sportskog saveza, sada vaterpolo kluba Primorje, teški zadaci u teškim vremenima, s malo novaca, puno potreba. Što je stresno, što je teže? Prvo ću, moram odgovoriti Petru da, već sam mu to jednom rekao, on zna i tebi ću odgovoriti. Znači, dok sam igrao, za razliku od sad što sam funkcioner i trener, mislim da sam, kad sam igrao, da sam bio na godišnjem odmoru. A igrao sam dugo. I nije bilo lako. I nije bilo lako. I bilo je i stresnih situacija, i nervoza, i popijenih kava previše i tako dalje. Ali ovo sad što se dešava, to je jedna potpuno drugačija stvar. Mislim da je najveća izazov u cijeloj toj priči kako se staviti u funkciju nekog predsjednika ili, ajmo reći, to neko funkcionersko mjesto ili kluba ili neke institucije sportske, gdje moraš zaboraviti sportsku karijeru, jer nije skoro pa ništa isto. Skoro pa ništa nije isto. Što najviše nije isto? Ti fair odnosi koji si malo prije spomenuo. Odnosi fair i zapravo povrat za onoga koliko ti ulažeš. Ti u sportu koliko god, znači svaki rad će se isplatiti. Svaki rad će doći na naplatu. U sportskom funkcionerstvu nije tako. Vi napravite 10 dobrih stvari i jednu krivu i sve se zaboravlja onih 10 i ponovo ste na početku. Nažalost, to je sportsko funkcionerstvo tako. Tako je sada i sa vođenjem jednog kluba. Nažalost, situacija sa entuzijastima u klubovima je jako spala na nisku razinu. To je utjecaj gospodarstva, loše ekonomije i tako da sada ne pričamo ono što prilike svi znamo, ali malo je ljudi koji žele biti unutra, u tom nekom klubu i tako dalje. I onda kad uđete u klub zapravo se sudarite jedan veliki zid, a to je zapravo da vi ne možete stvarati planove. I to je za sportaša, mene kao sportaša bilo najgore. Ta stihija. Tako je, stihija, zapravo vi, priliv novca, priliv sredstava, dogovori, zakazani dogovori koji se ne dese, budžeti, rebalansi, onda na privatnom nivou život vam postane ko neko trčanje. Zapravo izbjegavate izvan radnog vremena razgovarati o funkcionerstvu jer zapravo ste svjesni, ja sam svjestan da ću izgubiti puno prijatelja jer oni znaju koliko sam ja posvećen tome. I posebno ljudi koji, ajmo reći, su gospodarstvenici, koji znaju, izbjegavam ono, pitati išta. Ja govorim, danas smo se vidjeli, neću vas ništa pitati, ni novce, ni ništa. Toga me nekako strah, jer volio bi da društvo napreduje, da ekonomski krene gore. Znam da će onda i sport biti bolji i da imamo više ljudi i gospodarstvenika koji bi htjeli ući u sport. Ne, ali koliko te razumijem, puno je manji utjecaj tebe sad nego u bazenu, u sportu. Znači, kad doslovno ono što si dao, vratilo se i to je to. Zapravo vi, kad dođu ti momenti odlučujući, nije bilo straha da ja ću uzeti tu loptu pa ću sad daću je kome treba ili ne znam, neki potez koji će, ajmo reći, odlučiti ili preokrenuti smjer utakmice.
Ali ovdje na to jednostavno ne možete utjecati jer ima toliko milion vanjskih čimbenika na koje ne možete utjecati. Da, to za sportaša nije nešto na što se može Tako da naučiti. razlika između sportskog dijela, ovoga aktivnog igranja i ovoga je nemjerljiva. Ne može se uopće uspoređivati. Da. Razumijem. Pripremio si neka pitanja za mene, pa možemo krenuti na njih, jer povezana su i s ovim inozemstvom i tako, pa da i taj dio odradimo. Kako si mi Petre rekao da si se s puno toga bavio i to mi je nevjerojatno drago čuti jer vidim da širina je postoji i gušt mi je razgovarati sa ljudima koji imaju tu širinu. Htio sam te pitati da li ima talent neki koji ti nije iskorišten, a koji znaš da ga imaš? Ne, ali imam odgovor na pitanje još dok sam bio na fakultetu, u zadnje godine fakulteta i tek kad sam ga završio, ja sam odbio raditi u psihologiji. Jer sam imao ideju da je rad u psihologiji rad, kako sam ja tada razmišljao, o bolesnim ljudima i da ja ne želim slušati kako neko kuka. Doslovno, to je bila moja mladenačka ideja tada. Jedna prijateljica mi je rekla ti moraš to raditi, to je nešto, ne znam, što jednostavno ti leži. I moj prvi posao nakon fakulteta, evo opet ćemo se vratiti na stanje u državi, bio instruktor u fitnessu. Znači jednostavno, baš sam bježao od toga, htio sam biti u sportu, ali sam bježao od psihologije. I jednostavno, valjda je neizbježno da taj nešto što imam, uvijek sam volio promatrati ljude, pitao se zašto nešto rade. Upisao sam psihologiju s idejom da saznam zašto se u nekom sportu ili nekom drugom području nešto događa. I dugo sam ignorirao tu sposobnost, ali onda sam krenuo tim putem i da, ostvario sam se to. Super. Da li si razmišljao o odlasku i šta misliš o tome odlasku iz Hrvatske? Razmišljao sam intenzivno. U nekom trenutku sam uzeo tečajeve njemačkog, pa sam krenuo tražiti vizu za Australiju, Novi Zeland, jer tamo fale psiholozi. Onda su došla djeca, pa sam odustao od svega toga i sad više to ne tražim. I mislim da je to nekako proizvod i moje karijere sad koju imam. Ono što sam u biti tražio vani je nekakva materijalna sigurnost i korektni i ugodni život. A shvatio sam da mi ovdje imamo neke stvari koje se ne mogu svesti na materijalno, da imamo te kave, da imamo neki roštilj, neka druženja, da imamo bake, djedove, none koje će čuvati tu djecu, da imamo nešto što mislim da je vani nestalo i meni je izazov i svaki dan upoznajem ovdje mlađe, starije ljude koji ne samo da su fantastični, nego jedva čekam provesti vrijeme s njima. I dok je to tako, jednostavno ja tu vidim svoj rast profesionalno i osobno i veliko mi je zadovoljstvo biti tu i ostati, raditi, truditi se i pokušati napraviti promjene tu. Odlično. Imam ti zadnje pitanje. Zanimljivo je. Koje ti je ajmo reći, najteže pitanje od djece koje si dobio od djece u sportu? Pa pitanje je zapravo vrlo ružno. Trenirao sam djecu i desilo mi se, jednom sam zbog jednog posla morao napustiti tu grupu djece, a drugi puta je klub jednostavno totalno promijenio neku viziju i nije više bio dobrodošao trener koji želi s djecom raditi kako treba. Pitanje djece treneru zašto idete? Sa suzama u očima mi je bilo strašno i nisam mogao, to su bila djeca od 10 godina, i nisam mogao objasniti upravo one funkcionerske stvari koje su uzrokovale sve to. Ta djeca su meni, dakle, vrhunac mog sportskog života jer njihova predanost je ekvivalent najvećim profesionalcima. Svako od njih vjeruje, ja sam bio trener u nogometu, da može biti Messi, oni na treningu rade sve, oni vjeruju maksimalno i biti s njima je, nakon treninga možeš doći iscrpljen, izađeš s treninga pun volje za životom. I to pitanje zašto odlaziš je bilo baš onako najgore. Da ja ne nastavljam dalje, imamo još jednog tvog bivšeg suigrača. Može? Da vidimo što on pita, jer možda ću ja biti već dosadno. Super. Da ja ne moram stalno govoriti. Bog samo prijatelju, evo rekli smo da postavim jedno pitanje za tebe.
Pa mene zanima sad, kad gledaš sa odmakom te svoje igračke dane, što ti prvo padne na pamet, što ti najviše nedostaje i čega se rado sjetiš? Su li to pobjede, utakmice, nervoza prije utakmica, treninzi, druženje s dečkima, kava poslije treninga? Znači, što ti prvo padne na pamet kad sjetiš ti dane? A sada jedno ozbiljno pitanje, jel se još uvijek ljutiš zbog one podarane jakne kad sam te slučajno u Rijeci puno na zimi? Nadam se da nisi. Pozdrav. Da ovo drugo nemaš što ne sjećaš. Se, da. Onda se više ne ljutiš. Da. Dobro je pitanje, zato što znači jedna sportska karijera vi ne možete zapamtiti sve trenutke, to je definitivno. Ja ništa ne pamtim. Evo, da me pitate šta je bilo u Londonu, ja se možda sjećam dvije situacije. Treća mi je najljepša bila, to je bilo primanje zlatne medalje, ali na primjer od te 4 olimpijade vrlo malo sekvenci pamtim. Ne znam, otvaranje olimpijskih igara u Sidneju, fenomenalna stvar, na primjer. Ali igara, čak i tamo gdje smo osvajali, gdje su bile fenomenalne atmosfere, utakmice. Ne pamtim, kad me neko pita, ne pamtim momente iz igre, vrlo rijetko. Međutim, ono što pamtim je znači, u prvom redu pamtim ta reakcija kad pobjediš, to je nezaboravno. Druga stvar, odmah uz to, uz bok i o tome, znači, mi smo nakon olimpijade u Londonu i u Zagrebu nakon svjetskog prvenstva u Melbourneu, nakon osvajanja Lige prvaka u Napolju, u Splitu, bili smo dočekani. To su nevjerovatne stvari. To vas pogodi ono točno u srž, zapravo, jer jedan doček zapravo toliko zapravo potvrdi vam ono u sebi što nosite, zapravo da ljudi znaju koliko ste vi uložili. Čak nije to možda toliko ni vezano za uspjeh, nego oni znaju da se vi trudite. Nas ljudi ne vidi kako mi treniramo. I ne vide koliko se mi trudimo. Kao što netko ne zna koliko neko uči ili koliko neko radi, pa postigne nešto. Mi to ne vide znamo. konačni proizvod koji se čini tako jednostavno. Pobjedili su, možda neko pogleda na olimpijade cijelu jednu utakmicu i pobjedili su, osvojili se zlato. Međutim, doček je jedna druga prilika, druga stvar. Znači, to je potvrda zapravo da netko je, ne da on zna koliko se ti radio, nego jednostavno da je shvatio zapravo da iza toga jako puno rada treba za neki uspjeh. I treće što je ovo što je Ivan Buljubašić spomenuo, meni fali sport. Nadmetanje, izazov igranja, izazov pobjede, to mi fali. Treniranje mi ne fali. Treniranje mi bilo do voda. Ja ne mogu sad ni skočiti u vodu koliko mi je. Nemam uopće potrebu za treniranjem ono. Ja znam puno sportaša koji su pa plivaju ili trče. Nažalost, zbog koljena ne mogu trčati, a i zbog leđa, a plivat nema šanse. To je, skočim u bazen i odmah izađem. Tako da fali mi sport. Fali mi izazov sportska i to mi najviše fali. I mogu vam reći, kao što sam cijelu karijeru želio osvojiti zlato na olimpijadi, tako sad svaki dan razmišljamo da mi se ponovo početi baviti sportom. Na onaj pravi način, ne na ovaj veteranski, ne, nego. Tako da sport mi zapravo najviše fali. Šta donosi sport? Šta ti donosi sport? Koji ti segment sporta najviše fali? Je to ta neizvjesnost što će se desiti? Pa čak i ne. Ne? Čak i ne. Možda je, jednim dijelom da, ali najveća enigma je zapravo kako čovjek upoznaje sebe. Ali zapravo vi kroz sport je put kroz život zapravo jedan. I onda vi zapravo od onog nesigurnog dječačića koji dođe na bazen, pa onda to ima neki svoj put, pa kad postanete malo jači, malo čvršći, pa onda neko zna za vas, pa onda dođete u reprezentaciju, pa onda igrate velike utakmice, pa onda igrate za veliki klub, pa onda, ne znam, vratite se ponovo u svoj klub gdje ste potekli. Sve to meni nekako ima jedan svoj put gdje ja mislim da čovjek zapravo upoznaje sebe i izgrađuje sebe. Što si naučio sebi na tom putu? Koja je konstanta? Što te obilježava tijekom cijele te? Nikad ne odustati. Ali u ničemu. Pa makar uz probleme. Makar
nije svačiji put isti. Znači mi imamo puno sportaša, ja se volim na to tako malo bazirati, znači imamo sportaše koji su strahovito, na primjer igrači koji su imali situaciju gdje su došli vrlo brzo u reprezentaciju, vrlo brzo su se dokazali, a mi imamo sportaša koji su okolnim putem morali dolaziti, išli su, igrali su drugu ligu, pa prvu ligu, pa su onda došli u jedan veći klub, pa onda su se nametnuli u većem tek klubu da se čuli za njih, pa se onda tek dogodio se poziv, na primjer, kad govorimo o reprezentaciji kao nekom vrhu piramide. Ali nije svačiji put isti. Tako da, zapravo, ne odustati taj dečko koji je krenuo ili cura koji je krenuo i da kad bi on znao koliko je težak put, vjerojatno bi odmah odustao. Međutim, i taj put koji je jedan motiv da ne odustaneš. Ali rekao si, postaje sve lakše što više učiš. Tako. Da li je to glavna stvar koju danas prenosiš djeci koju treniraš, svojoj djeci, koje je, kad bi s nekakvog aspekta psihološkog, istaknuo nekakve stvari koje bi bile najvažnije za uspjeh, što bi rekao? Pa ono što je po meni najvažnije, ali stvarno moram biti grub sada. Baš grub, i moram to reći, to roditelji ne vole čuti. Mm-hmm. Ne vole čuti čak ni sportaši, atlete. Znači, rad i samo rad. Ali samo to. Rad i samo rad. Ništa drugo ne može dovesti do neke faze osim toga. Čutio sam nedavno jednu knjigu, imam starija kćerka, ima 8 godina i onda je pisalo 3 stvari koje su bitne za uspjeh. Practice. Da. I dakle, upravo to, samo rad. Uz onu vjerojatno vjeru da možeš i da ideš naprijed. Da, to je to oplemenjivanje emocionalne inteligencije, zapravo gdje vi dolazite do saznanja vaše svijesti, gdje želite, kuda hoćete i tako dalje. Da, što ako je preteško? Ima puno ljudi, zapravo, puno ljudi odustane. Zašto misliš da oni odustanu? Je to zaista jer je preteško? Čini mi se da neki odustanu onako, sljedeći korak bi možda već bio uspjeh, ali stanu. Što da radi razliku između Samira koji je nešto napravio i nekog koji je imao isti kapacitet, a nije? Pa mislim da tu dolazi sigurno do jednog zadovoljavanja nekog svog ega, ajmo reći, u cijeloj toj priči. I kad stalno spominjem te vanjske čimbenike gdje zapravo utječu na tebe da se ti zadovoljiš sa situacijom u kojoj jesi. Ja znam puno igrača koji... Jesi ikad bio zadovoljan situacijom u kojoj jesi i rekao, sad sam pravi, sad sam dobar? Ti se desilo? Ne znam, ja mislim da je u mojoj sportskoj karijeri olimpijada da nije došla u 39. možda bi igrao do 50. Znači, tražio sam onaj vrh. Ali, ne znam, uvijek svjestan sam i znam da nisam jedini, da nikada nije ti dosta, da uvijek tražiš nešto više. Međutim, problem nastaje kad na tom putu, kad se ti jednostavno zadovoljiš situacijom i da jednostavno se predaš da do tog puta je vrlo teško doći. A to su jako odluke dosta agresivne, bez puno razmišljanja i bez razmišljanja o posljedicama. Jer puno mi je sportaša, ali stvarno ovo je istina, puno dečki koji su prestali sa 17, 18, 20 godina, danas ih sretnem u različitim dijelovima života, poslom ili ne znam s čime, i danas se žale za tom odlukom. I zapravo, onda isto, ja pitam isto njih ovako kao što ti mene pitaš što je, zašto, šta se dogodilo. I onda mi puno njih kaže da nisu bili dovoljno zreli da skuže s čime se bave. To onda je uloga trenera, roditelja. Uloga trenera, roditelja, okoline, društva, puno stvari treba. I na kraju krajeva, mislim da u današnje vrijeme sport je krenuo u jedan veliki biznis i zapravo mladima treba dovesti dole. Treba im dovesti sportaše kojim bi se oni divili. Ja nalazim, a ne bih htio biti patetičan kad sam ja bio mlad, da je danas teško tim većini mlađih prenijeti upravo ovo. Da prelako odustaju na preprekama, da prelako posustaju nakon neuspjeha.
Imam dojam da je recept da im se pomogne, da im se oteža život. Mislim da je previše toga dostupno, da kao da je prelako i da se ima perspektiva kroz različite Instagrame, Facebooke i tako dalje, da je lako doći do nekakvog zvjezdanog statusa i do uspjeha, jer se vidi upravo ono što si rekao, konačan rezultat, ne vidi se put do toga. Čini mi se da im se u svakodnevnom životu treba otežati više obaveza u smislu od kućanskih poslova do, ne znam, školskih stvari, da bi shvatili da neće ti niko ništa dati. Moraš dobiti radom. Ne znam da li dijeliš takvo mišljenje, da li se suočavaš s nečim takvim u radu s djecom? Apsolutno se slažem. Znači, najvažnije je da se jednostavno, mi kao treneri, sad u ovom slučaju na bazenu, puno komuniciramo i zapravo govorimo o vrijednostima koje su nekad bile i sada. Mislim da mi kao treneri radimo jednu veliku grešku. Prvo uspoređujemo kako su naša vremena bila. To se ne može usporediti. Znači, promijenili su se djeca, promijenili se roditelji, promijenili su se i treneri. Ma da mi odrastamo u 2021. i mi bi bili na telefonima jer je to jednostavno tako, slažem se. Ali šta se dešava? Dešavaju se neke stvari koje su zanimljive. Definitivno je da svi su, ajmo reći, i mi pokušavamo, ja kao roditelj i supruga pokušavamo djeci nametnuti vrijednosti koje su dugotrajne, koje su trajne, ajmo reći, koje imaju neki cilj i razlog i tako dalje. Ovo što se danas dešava, vi dobijete, protok informacija je nevjerovatno postao brz. Vi dobijete stalno gotov proizvod i nemate nikakvu priču iza toga. Evo ga, on je odlično pjeva, super, odličan je, fenomenalno pjeva. Ali niko se ne zanima kako je on došao do toga. Da. Ovo je odlično trči, kako je on došao do toga. Ovo je odlično, ne znam, je u IT-u, u tom sektoru fenomenalan, napravi programe i tako dalje. Ali kako on to postigao, niko ne zna. Zapravo, to serviranje, dobro si rekao, serviranje zapravo uspjeha je dvojake, ima dvojaku poruku. Znači, ono što mi pokušavamo zapravo je stvoriti, što smatram da je dobar put, ali jako spor. Znači, mi imamo jednu situaciju da imamo djecu na okupu, idemo na neko prvenstvo. I sad smo u autobusu. To je strašno za vidjeti. Svako je na svom mobitelu, to sjaje oči, to se mobiteli... Najveća tragedija u cijeloj toj priči je ako se isprazne baterija. Mislim, to je stvarno tako. Da. Je, znam. Radio sam i u profesionalnim kolektivima gdje ljudi ne pričaju nego su na telefonu. Ali šta smo mi napravili jednom prilikom? Došli smo, prvo što smo im napravili, nismo mi njih htjeli zakinuti. Jer moraš sa današnje strane gledišta, ti si gledan, zapravo tebe svi gledaju kao neki autoritet i ti imaš nekoga iznad sebe da ne možeš raditi šta hoćeš. U tom smislu mislim na neki mobbing nad djecom, nad agresivnost, na, ne znam, neku fizičku, tako neću mi govoriti. Ali uglavnom moraš jednostavno u svemu paziti i zapravo smo doveli cijelu tu ekipu u situaciju da ne koriste mobitele na zajedničkim druženjima, odnosno ručak, večera i tako dalje. Dogodila se jedna zanimljiva stvar gdje smo potaknuli zapravo djecu, na interakciju. Kako smo ih, tako, na interakciju, ali da oni su bili bez mobitela. I zapravo šta se dogodilo? Djeca koja su sjedila na večeri, ta večera nije trajala 15 minuta, nego je trajala skoro sat i pol vremena. Ali na koji način? Oni su zapravo, i mi kao treneri smo skužili koliko se oni ne poznaju. Da oni ne znaju da li njegov suigrač ima sestru, da li ima brata, da li u koju školu ide, na kraju krajeva gdje je odrastao, šta on radi na onom igralištu, za šta on radi na onom igralištu tamo, zašto ga vidimo na Kantridi i tako dalje. I zapravo oni su krenuli jednu priču gdje si potaknuo na neki način, a to je sve zato što su bili samo sat i pol vremena bez mobitela. Mislim, puno je do grupe koju... Normalno da je puno do grupe karaktera u kojoj oni jesu i koji oni sami sebi stvore atmosferu. Ali je i na nama da mi razumijemo to. Da, i da im damo kontekst u kojem se mogu više povezati, u kojem mogu biti takvi. Opet se slažem da postoje djeca koja neće shvatiti ovo na taj način.
Oni će shvatiti to vrlo negativno. kaznu, da. Šta me sad da uzimaš mobitel, ja ne mogu, moram se javiti svakome. Ali zato ne uspije svatko i zato rijetki dođu... A to je ista stvar, taj utjecaj tih vanjskih čimbenika, zapravo to je isto ovo, kad vraćamo se na početak priče, kako uspjeti. Da. Mislim da ćemo zatvoriti nekako krug. Par puta si spomenuo talent. Jel vjeruješ u talent kao nešto apsolutno, kao bez čega se ne može? Ja često mislim da je zanemaren u životu sportaša, a i u životu drugih ljudi talent da se naporno radi. Sad, neko to neće nazvati talentom, nego kao, a on se trudi. Ali mislim da je to podcijenjeno i da vjerojatno u vaterpolu, kao i u svakom drugom sportu, neki klinac koji ima, ne znam, fantastičan pregled igre, percepciju prostora i tako, ima fantastična rješenja, ali mu se ne da trenirati, kaže se da je talentiran. Ja mislim da ko da mu ruka fali, dakle da ništa s tim. A neki drugi klinac koji ima naviku raditi teško, ima naviku nakon poraza potruditi se više, da je on talentiran. Da. Potpuno se slažem, zato što smatram dvije stvari. Talenat je jedna stvar koju dobiješ sa genetikom, a druga stvar je rad, odnosno vještina. Izoštravanje, odnosno perfekcioniranje vještine. To su dvije različite stvari. Znači, ako imaš vještinu rada i vještinu volje za radom, mislim da možeš sve. Mi kao treneri volimo igrače koji imaju kreaciju, koji imaju, znate, onaj vic u svemu. Međutim, apsolutno to je zanemarivo ako vi nemate čvrstinu, odnosno trening iza sebe i da nemate ono nešto. Ajmo reći, ono nešto u smislu, ono nešto znači svaki dan za glad za treningom, da želiš svaki dan napredovati i tako dalje. Mislim da je sport kako se razvio u zadnjih 20 godina, da je strahovito puno važnije ta percepcija kako izgledaš, nešto je iza pozadine. Tako je. Odnosno, smatram da je puno važnije raditi na vještini rada nego talentiranja. To se ne uklapa u današnji svijet jer nisu brzi rezultati. Jasno. Nego je još jedan trening, još jedan dan, još jedna godina i onda se isplati. Problem zapravo, svjedoci smo u sportu, a ne samo u sportu, tog brzog mijenjanja predsjednika, trenera, dobrih igrača, kapetana i sve to. Ja mislim da to nije rješenje. To su samo flasteri koji zapravo guraju problem koji je zapravo onaj pravi, jer neka procedura mora proći. Za svaku promjenu, ja se sjećam u reprezentaciji je bilo puno promjena svake godine. Međutim, svaka promjena je nosila određeni put, odnosno vrijeme koje je za prilagodbu. I to je, nažalost, održava se na rezultat. U jednoj rečenici, Melbourne, svjetsko zlato. Pored olimpijade, meni najvažnija medalja. Zapravo, meni je to bila prekretnica u svemu što se do tada nije dogodilo i za čime sam žalio, ušlo mi u tu medalju. Došli smo kao potpuni outsideri, vratila se, trener Rudić je vratio velik broj starijih igrača uz nove koji su bili jako talentirani i puni samopouzdanja i rada i tako dalje. Spojio se jedan nevjerovatan, jedna homogenost gdje je bila tako jedna predivna atmosfera da jednostavno tu smo iznenadili sebe. Tu nismo bili sigurni u ništa, igrali smo utakmicu po utakmicu, bojali smo se svih. Međutim, iz straha i na kraju to je raslo jer svaki turnir i svaka utakmica je priča za sebe. A London 2012. Zlatno? London je posebna priča. Meni je to bila 4. olimpijada, zadnji vlak za uhvatiti nešto, jer do tada nismo ništa uspjeli. Nekako cijele te pripreme koje su bile i cijela ta priča, Igor Hinić i ja smo često razgovarali o tome putem priprema. Nekako nismo mu razgovarali ono šta će biti ako bude, nego smo samo razgovarali samo da je doći do finala. Nekako smo bili smo sigurni u sebe da ćemo sigurno nešto napraviti. A to nismo dijelili ja i on samo mišljenje, nego apsolutno cijela momčad. I to je meni u mojoj karijeri najlakši turnir kojeg sam osvojio.
Daleko najlakši turnir. I sa nekom lakoćom igranja i rezultatski i tako dalje. Super. Reprezentacija ili klub? U kojem smislu? Što ti je draže? Reprezentacija je jedno osobno priznanje na osnovu rada cjelokupnog, cjeloživotnog, kvalitete, ustrajnosti, na kraju kvalitete. Srebro ili bronca? Srebro. Mislim, da se razumijemo, puno se više raduje bronci nego srebro, ali srebro. Znaš da su u jednom istraživanju slikali lica ljudi koji su na olimpijadi osvojili srebro i broncu i onda su dali ispitivačima, nezavisnim procjenjivačima da procjenja ko je sretniji. I uvijek je ovaj treći sretniji jer on gleda ko je sve iza njega, ovaj drugi gleda za jedan gol sam mogao biti zlatni i onda ima problem. Rođenje djeteta? Najvažniji trenutak u mom životu. Brak? Upornost i, ja bih rekao, support u svemu. Da. Dopuni par rečenica, može. Jako me smeta kad... Dobro, pitimo. Kad pada kiša u Rijeci. Jadan ti. Ne volim ljude koji... razmišljaju trodimenzionalno. Objasni mi. Znači, jedno govore, drugo pričaju, treće rade. Ok. Jako volim ljude koji... principijelni. I bilo puno takvih u reprezentaciji. Da. Zato ste i furali tu priču tako dugo. Dobro, Samire, imaš ti možda još neko pitanje za kraj? Možda vezano bilo što uz psihologiju, uz bilo što iz moje domene. Puno smo čuli o tebe. Htio sam uvrstiti u pitanja ona koja jesu, međutim, moram pitati tebe, kao, znači iz te struke, da li se psihologija približila sportu? I koliko ona važna? Mislim da je iznimno važna i ne znam jesam li tu pristran, vjerojatno jesam. Mislim da je to sljedeće područje u sportu koje će donijeti veliki iskorak. Moj je dojam da smo fizički jako blizu svojih granica. Ne znam koliko brže možemo trčati, plivati. Stvarno mi je uopće teško to pojmiti. Mislim da taktički sve se vidi, sve utakmice su na televiziji, sve se može, sve se zna. Tehnički svi su umreženi, svi su povezani, postoje škole, trenerske, postoji razmjena znanja i iskustava. Mislim da još uvijek taj mentalni dio koji nas uvijek uče da je 1/4 uspjeha, da nije dovoljno istražen. Da još uvijek ne znamo koji su to faktori. Znaš, uvijek kažemo dogodilo se, potrefilo se. To sve ima neko objašnjenje. I mislim da kada posvetimo pažnju tom segmentu odgoja sportaša, dakle kada s time počnemo u ranoj dobi, ne kao individualan rad sa klincima, nego kao usmjeravanje kroz neke vrijednosti, kroz nešto što je nama važno i kada to bude standard, primjerice u nekom klubu i kada trener kod klinca sa 17 godina više ne bude morao naglašavati da je najvažnije da se potrudi, nego kada to bude naučeno ponašanje u zadnjih 5, 6, 7, 10 godina kroz različite igre, radionice i kontekst koji stvorimo, da ćemo onda vidjeti zapravo kolika je velika mogućnost psihologije u sportu. Koliko se trenutno približila sportu, tražimo se. Mislim da se tražimo i mislim da je odgovor u individualnom pristupu, jer ti si sada ispričao svoju priču. Svjestan si kao i ja, postoje sportaši koji funkcioniraju drugačije i isto tako su bili uspješni. I mislim da će se psihologija približiti sportu onda kad s jedne strane se sportaši više otvore da im psiholog može pomoći, a s druge strane kad psiholozi budu više u sportu i bili spremni uvažiti posebnost svakog pojedinca i da ćemo onda na taj način doći do sinergije koju će, po mom mišljenju, zaista učiniti da psihologija bude sljedeći iskorak. Temeljim to i na nekim, recimo, na praćenju nekih trendova
koji se, po mom mišljenju, najprije pojavljuju u američkim sportovima, gdje najprije smo imali početkom 90-ih Michael Jordan je imao svog kondicijskog trenera, pa se onda to nekako populariziralo, raširilo na svijet. Danas sve više ljudi radi individualno na tome kako se nosi s pritiskom, s anksioznosti, kako zadržati fokus, kako usmjeriti svoju motivaciju. Posebno kad ima puno distrakcija poput društvenih mreža i sličnih stvari u sportu, tako da mislim da taj trend koji je trenutno u Sjevernoj Americi popularan, da će kroz 5, 10 ili koliko godina doći kod nas i da će to biti nužno. Ne znam da li se slažeš. Da, slažem se zato što smatram da sve treba uključiti, sve te dimenzije da sport postane bolje. A mislim da automatski ako sport postane bolje, da će individualci postati bolje. Sigurno, da. Samire, puno hvala na dolasku. Bilo mi je stvarno drago, zadovoljstvo i čast da te mogu ugostiti. Sretno. Hvala, evo, bilo mi je zadovoljstvo. Fenomenalan sugovornik. Nemam šta reći, stvarno sve super. Okay, hvala.